Sikhuleka sesingenile emagcekeni kwakho si eThekwini TV nomntaka Phosha sithi thina vuka mntu omnyama vuka mzomnyama bafowethu khumbula la ekhaya esicela kuwena nje ukuthi subscribe like share comment bese siyafundisana bantu bakithi sesikuvezile ukuthi le system esinayo namhlanje yokukhuleka ukuvala amehlo sibheke phezulu enye izinto ezicontribute kakhulu kwipoverty esinayo namhlanje esizweni esimnyama kuleli zwekazi lase-Afrika. Bantu bakithi asingalibalekela iqiniso sibhekane nalo nje ake sicabangiseni kahle ukuthi engabe yini le esinayo namhlanje engama results womkhuleko. Mufuna ukubhekisisa kahle asikaze sivume ukuthi umkhuleko uyahluleka siyakhuleka kukhona into esiyifunayo masiyitholile bese siyabonga ukuthi kuphendeke umkhuleko wethu kodwa mesingayitholile bese sithi bekuyintando kaNkuluNkulu. Engabe sikhulekelana mangabe kumele kuphinde kwenzeke intando kaNkuluNkulu waye singayiqhubeke kwenzeke intando kaNkuluNkulu. Bantu bakithi ake sibhekene ukuthi engabe le system yona le yokukhuleka ivele yafika kanjani yayiqhamuke nobani yaqala kanjani futhi injongo zakhe zokuyiletha kwakuyini lezo injongo lezo sobona ke ukuthi eqinisweni silimele kakhulu thina sizwe simnyama ithina sizwe sikhuleka kakhulu sesikhuleka ngo12 ebusuku masihlukanisa usuku sikhuleka nge8:31 ngo12 masihlukanisa unyaka kodwa eqinisweni ithina sizwe sihlupheka kakhulu engabe kudalwa yini lokho ngibambe ke silandelayo isiqephu.